Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela hi bombisa ririmi rero. Hi ta va hi swi vonile namuntlha nga siku ra vu-18 Ndzhati kwala ka lembe ra 2023 xiyimbeleri Mr Post Mr Power siku liya Zandlovu va fiki va posta ka xiyenge xa mabulo xa Facebook lava nga hi tivisa leswaku hi awara ya 5 va ta va ri thwi naswona va lava ku hi tisela mahungu lama ya hisaku naswona va endlini nkandziyiso va karhi va hi gavela mahungu lamawani. Eka nkandziyiso lowu va nga wu endla va kombisa kahle leswaku ri ntlawa wa Limpopo Poison hi ku angarhela a wu va chavisi. A hi voneni nkandziyiso lowu endzhaku ka swona hi ta wu chukachuka. Okay, na ku vulavula music wa Xitsonga hosi ya music wa Xitsonga a ka ha ri na yin'wana handle ka mina va nga mixisi ka yin'wana. Ni nga sungula Bojo Prince abana power va hava power that's why ni vona va lava mavandla man'wani ku va ta kota ku kuma power va ta kota ku pfuka. A va na power Bojo a na power Prince a na power a mi swi koti ku tiyimela. Se ni ngo mina hosi Ngopfu ni na challenge ya n'wina hinkwenu na ta mi byela hi ximfumo namuntlha. Challenge vanhu lavan'wani va yi tivaka hi kona hambiloko hi nga endlangi mi phikizana mina mi ri 3 hambiloko ku ri n'wina mi ndla onge a mi le ku phikizaneni na mina but vanhu va hi phikizanisa va swona. Okay, hi leswi madodani hi la ku sungula ku operate 100% ka music as a hosi Ngopfu. A ni vulavula na vafana lava ni tirhaka na vona ni ku no ngwenya yi le ku balekeni ma vona yo baleka yo always yo baleka ni vula goxa o baleka ne se va boy 3 years hinkwavo va kha va biwa futhi nto 5 years va kha va biwa ku na lava vo se a va pfumeli ku va biwa. So ngwenya yi le ku doja ni ngo mina tanani album ya hina yi huma hi ti 2 ta December finish and claretini byelani ngwenya ego mchaman ku yi ehlisa oil yi ta yi humesa album a yi tini last year a yi humese kahle ngo a yi vuyi na sweswi yi humesa hi ti 2 ta December hi ta vona ku boso i mani hosi la xigazeni. Ni nge vulavuli hi Bojo na Prince a va na power a va pfuni mi hi zalwa ku at least album ya yena yi va strongo nyana kumbe xana yi nga yi tlula ya mina because swilo leswi hi nga swi ta laha studio guys swa chavisa a no mi chuhisa or yini a yi vuyi ngwenya tifan ta yona or ya ni vona kwale he ngwenya tana ka mundzi hi ti 2 u humesa album or mita as a Limpopo Poison mu humesa album mi ri Limpopo Poison because swilo leswi mehe hosi Ngopfu ni nga swi khoma swa chavisa. Vo tala promoter music a va swi tivi leswi swo promoter music leswi ni nga ku swi endleni sweswi. Vuyani hi ti 2 album ya Mr Post ya huma hi ti 2 futhi a ni ku na mi teka next month loko mu ku mu humesa swa ti-album ni mi komba hi muchava lava ni tirhaka na va ala. So Bojo Prince pfunani mi zaluyani mi ta hi album hi ti 2 ta December as a or mi swi tshika mi ta hi Limpopo Poison hi ti 2 ta December ni mi komba ni ta mi nyonola. Hi leswo madala swi ku yeve i hosi Ngopfu lava vulavulaka vo tala va nga i yo breaking news ya khole ya vulavula hi yona hi vulavula hi music mi tela ku vulavula hi music ni lava va hi zala vana va challenge va byelelanga kona ku na challenge ya serious hambiloko ku ri va titwa onge a hi le ku phikizaneni mara n'wina va yingisela eze va yingisela ka phikizaniwa hi swilo sweswo a va ti haleni ti 2 ta December humesa album ni yimele vona mina hambi futhi vo humesa ya Gomcha va humesa na Limpopo Poison hi December na valava va nga jaya va ehlisa oil Gomcha ehlisa oil u nga jayi ehlisa oil hi ti 2 ta December kuma album ya Mr Post hi la ku sungula ku operate 100%. Hi leswo madala in'wana tin'wana tukulu Jehovah na Satan xi tshiki xi ta xinyamini swi ku yeve hi leswo ni ti tshembeni n'wana bava
na swi tiva ni ta ku tekeni ka xigaza se ni xi teke khale ko ri na lava ti tiyisaka nhloko. Xo hetelela na swi tiva leswi mi swi endlaka hinkwaswo leswiya swo byala ti-organizer lava ti endlaka ti-festival mani na ngubuki hi nge ti loko a nga ri kona go John na Prince ala endlisha swi ku endla lowa n'wana. Swilo swo tala ni yi lwini ma ku tiva laha ni suka kona ni vo tala va nga yingiseli music wa mina va capture-weni ku he music walowa sweswi va wu yingisela. Ku na swilo swo tala leswi hi nga hindza ka swona ka music sweswi hi lava ku yilwa ximusic hi lava ku lwa na liya yo mi nga rhambi mani loko ni nga ri kona hi lava ku heta power liya. So hi December a hi vheteni hi pfala swilo leswi loko mo ni ba n'wina na tshika music mi ta hi Limpopo Poison mi bazela hi ku ta hi ya Gomcha ni bini mi ta hi ya Gomcha ni bini na Titshemba hi leswo madara ni nga ri na swo tala a hi swo chavisa it's a challenge hi leswo khezo. Se laha ka nkandziyiso lowu mi ta va mi swi twini leswaku ri xiyimbeleri Mr Post va kombisa leswaku ri ntlawa wa Limpopo Poison kahlekahle a wu va chavisi, naswona va kombisa leswaku ri Dr Joe Shirimani na Rangani the producer kahlekahle hi ku ya hi Mr Post va kombisa leswaku vakulukumba lava va wile. Vona munhu loyi va vonaka ingaku u ringanelini ku va phikizana na vona i xiyimbeleri Benny Mayengani the president, naswona loko hi langutini hi ta va hi swi vonile leswaku ri xiyimbeleri Benny Mayengani the president swi languteka ngaku va lava ku tsutsuma eka N'wendzamhala. Va tivisi leswaku ri va ta humesa tinsimu, hi nga tivi leswaku ri i album kumbexani i tinsimu to karhi leti va nga ta ti humesa eka n'hweti ya Nhlangula ke. Se hikokwalaho ka sweswo xiyimbeleri Mr Post va vona ingaku xiyimbeleri Benny Mayengani va lava ku tsutsuma, va ha lava ku humesa hi nkarhi wun'we na vona. Se va kombisaka leswaku ri Benny Mayengani the president kahlekahle va nga tsutsumi. Hi ta va hi swi twini leswaku ri Mr Post se va tivisini leswaku ri album ya vona ya N'wendzamhala yi ta huma hi siku ra vumbirhi ra N'wendzamhala. Se hi ndlela leyi va swi veka kahle erivaleni leswaku ri kahlekahle laha a hi tlangi xitumbelelani, a hi humesi hi nkarhi wun'we hi phikizana hi vona, laha va nga kombisa leswaku ri hambiloko Benny Mayengani the president vo pfunana na ntlawa wa Limpopo Poison lowu katsaka Dr Joe Shirimani na Rangani the producer, vona kahlekahle va yimi ku lungha naswona a va chavisiwi hi nchumu. Hi ta va hi swi twini leswaku ri se a va teki na xiboho xa leswaku ri na vona va humesa eka n'hweti ya Nhlangula hikuva va languta leswaku Benny Mayengani the president ngaku va lava ku humesa hi n'hweti ya Nhlangula. Kahlekahle loko hi langutini laha xiyimbeleri Mr Post va lava Benny Mayengani, lavan'wani vo nghenelela. Munhu la nga ku lavekeni kahlekahle i Benny Mayengani the president. Se lexi mina ndzi nga xi vulaka ndzi nga vula leswaku ri hakanene Mr Post va tiyisa loko va vula leswaku ri Benny Mayengani the president va nga tsutsumi, a ku humesiwi hi nkarhi wun'we ku phikizaniwa hi ta kota ku vona leswaku ri nena i mani eka vakulukumba lava. Hi ta tsundzuka leswaku na lembe leri nga hundza swi vitano hi ta tsundzuka leswaku Benny Mayengani the president va kale va humesa ti-album timbirhi hi ku landzelelana laha va twanani kahle leswaku va phikizana. Se swi komba nga ku Benny Mayengani the president eka N'wendzamhala lembe ra 2023 va lava ku tsutsuma. Se Mr Post va kombisa kahle leswaku ri kahlekahle Benny Mayengani the president u nga tsutsumi, mina ni ku lava hi nyama kumbe ni ku lava hi xiviri, a hi humesi hi nkarhi wun'we. Se mina ni nga vula sweswo leswaku Benny Mayengani the president tanihiloko Mr Post va karhi va kombisa leswaku ri va nga tsutsumi a va to endla tano ku humesiwa hi nkarhi wun'we hi kota ku vona leswaku ri hi yihi nkuzi leyi nga na matimba, hi yihi nkuzi leyi nga ta gemba yin'wani yi kala yi tsutsuma exivaleni. Leswi hi la ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla. Nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela. Laha ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini, leyi i channel ya n'wina ya ka Gasa.